Kwaso. Me say kwaso. And I'm saying kwaso. Kwaso is kwaso. I didn't do ba. Me fa fom. Nananum. Oba ma nananum go fom ba ti ya gu so te. Sam me as me fa fom andi. Nananum se dey na do be pie ha. Nana. Didi kam watena si. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi tumilike nesha o Facebook na kase bonom. Yemfa mu nkyire mu nyina da emfa ensomum. Yensha kase bona se ne enkopie mu ewo US Mountain esum. Na Superior Court ewo New Jersey ene no ewo US Mountain esum. Na wanum ekyire mu sem. Nsemtwensia no suma ase odi ne dwuma. Metre investigative journalist Anas Aremeyao Anas Kennedy akompreko ohene e Japan ononom akane no yamase bedwan de ma de hia wanom ewo Asen Central and afenso Frederick Asamo no so oye social media commentator wanom entua sika $18 million emfama Anas Aremeyao eye semtrening na judgment aba bonten no kire mu sem eye Kennedy ohene Japan abon homoden atimi atnasim na one Frederick achampon ya anasa Samuel no social media commentator akotwetwe nkomo awabefo kwan so abefo tentan so eba ho nsensem ema omakaka nsem bi ede agu Anas Aremeyao hu finisenti ekopie mu court no sasika wei Kennedy ohina Japan ana afenso Frederick Asamwa omuntua emfanya mpatasika emfama Anas Aremeyao yi na emla no ekire mu sem eyekotonu ma bosumi etwa mu ne da na etoso edu enson emfempem mienu ne adenu nemu ana eye excess eye county superior court ekire mu say Kennedy a Japan ana afenso Frederick Asamwa omaden atimi atenase omakaka nsem bi ediafa Anas Aremeyao ne yensem training ho a na dwumade omudie na asem tete da so ne say the Defred show and na ye show kese ba akopa US mountain so omo target Ghana from US amotitwi omudo mujuma nyina ba fontenta so ewetwi kase magana fo ne tiase ye pam na nka na kire mu sem emra komatwetwa na ekoso na nam Facebook no so a na viewers na ejina so na nyanya asem kuma na ya 29000 viewers amanfo hwe ye pam na mu kire ma defamatory statement bi koso edit Anas Aremeyao sasabi papai ne nsem bi okeka ne dwumade a odie be sabi enkoye kura ne senti etia ne pama Anas na ne bire ye pam na empanifo kire mu sem asam na kwadan US court na kirema Anas Aremeyao Kennedy akompreko ohina Japan ana afenso Frederick Asamwa ekogina kasafidie ne so ekiremu sem eye Ahmed Swale wo ye no aka ne nsemtwe no odi ne dwuma ede ma Tiger IP no eye opinion dende Anas Aremeyao no ne ho bomu oka hu bi pa no opinion wei wanom etimi ekuntotwe ne yakra afenso Anas oyamambofo oye widini dwirim ahyanema afimpo wasade afiase awa Ghana man mu hese pen eno achi Kennedy Japan ene Frederick Asamwa esaje kasafidie ne so esa kansem edefa Anas Aremeyao ho se ono otache banipa maako bebre na awu a wonom ya Chinese national somba Ghana ha wo nyina kunkum wonom a eye Anas enho ebomu ebio nso Kennedy Japan ene Frederick eye hwehan mombe ka kire Ghana fo omo US sem eye Anas Aremeyao oye kronfo thief oyoyufu apam ni senti court na hyesem ensema hodo a Kennedy akompreko ohina Japan de batu dwa no ene Frederick man kwan ka sa ensem no ne kura nim ena afenso egu ne hu finti $18 million wamuntua na kyeremo hwe ade a wonom epi home na lawyer so mugina mo ede ma Kennedy ohina Japan ede chopa ke said to court na nim se sika ne mu ododo nti ebeya onti services ka we de emu odu esene kyerema wuntumi change emu kato mbetua ne sa ebe ha dwenye Pentecost to so kakra na Ghana for bakaya eye Accra High Court match bosmata so eye etunnom ana mu kire mi se eye Anas Aremeyao etabiri ohene Japan ekopie mu court kire mu se ojine 25 million Ghana cedis every say defamation statement Anas atnase emeka Japan aka ne semi dia fan ho a enya ne krenti sai sika no ochi na zasem ne kopie mu awakra High Court no ana Justice Eric Ba otan na dwam kire mu se Anas Aremeyao Anasi
ba be gina mu court no wanya sembe bia mfa nka afin document ba bonte no enya tumo onya dance de pe ba de ba ni senti na dance die no enimu nti sa asam no wa bon bonga lat every sem who watches the watchman na eye Kennedy ohina Japan de ba bonte no na asem ye de freezer na ase no enya de onya botaye anasa dance be de fa na asem no nti sa sika ne de anya de Kennedy Japan mama na twa ne anasa watwa ne kina na tan sensem we mo no ana nas bufu a chem se da bi menti ase ne enti ase kina otema asem we edikopia mu US court ahye sanses me ba bonten a eye Eric ba oye judge otan na dwam echiremu sem anasem training no ono oye toleralism atuatini efizo jiji sika de free nipa bi nchen pro ne kankan dwa no osanso ye widini a oye nipa sebe oye bonsampa sanses me ba bonten na nas kokko pa enti US court ahye se anasa Sammy ye de and decide information statement na Kennedy a compare ko hina Japan kaka ye ne one Frederick asamo kan ye no omuntu asika boten 18 million Ghana US dollars enfa ma nas na kina omo hwe ade a wanom epi ho nansa na se meba so no Kennedy Japan kwatena kete video so kan say anas ne de obeyi nanim o court efen so ono Kennedy Japan no wo Sikapa ni sika bekasa ne enkwatena asema wo de obi amla na asemo nyanko court no Kennedy Japan edi kakaye Some me say wo back court. I only me fireman, cashman, abejira court. Adi tantana shwonim. And then you get the guy will remove everything for everybody to see who analysis. And yes, there's a court to make. But you know, am interpretation say Ghana ni ba ko pe wo ha. Ono de otim cover the DLFM 106.9. So clearance from where? From Mraka and Chizo meets me as a court. I won't have a rough bar. Me a rough. Also, so we baby Akata. Make Kataman. Me send me the force be here. I didn't want him. I'm here. So I'm Rama and Nancy Kwan. So on Sham Master that they don't jail me. I'll beat the shit out of the guy and take that thing out. DLFM 106.9. Where ye Kennedy a compre con or hina Japan aka no ye masibe jeni ba de hia one mo asen central na yenkwatie endrata emra judgment no ekoso ewo US Superior Court no Judge, in our initial finding, we awarded $18 million and a breakdown, presuming $5 million, actual $5 million, and punitive $8 million. With your verdict and your note, your jury service in this case is complete. I truly have enjoyed working with you. You've been an attentive jury. Thank you so much for your service. You are discharged. Judge, the defendant would like to thank the jury for their service. Get out of my cat. Thank you so much. Everyone appreciates your service. Okay, so the court's decision, if we start at the end, the court is denying the request from this trial, and everyone can file motions at the appropriate time, and the court will address everything after the motions are filed appropriately and then responded appropriately. Does anyone have any questions about anything? No, Your Honor. Thank you so much. Okay. 106.9. Thank you, everyone. Any awuti and drada emana temo no ekwaso US mountain so mu kire mi sem Kennedy a compre kon ohina Japan and afenso social commentator ne den ade Frederick Asamoah Enquires sikabotene 18 million US dollars enfama investigative journalist Anas areme yao bema de awu Anas neska we onje no mfa nwasa na siremu no emu nkyiremu ene yede asumwe na kofitera endrada emra temo no ba we na ho Kennedy akompre ko hina Japan pa na nsu ebo na no atumi say yes nkonta atubentum sika me wafa ase ene na wakaka adwam wo US mountain nsu yi Jordan to chesenya se wafa na kase ne onu musuo na na chese ese asem na ba bia duro no ano adin ano adin pa ba Facebook no so DLFM 106 pona bra ba hwebio enya asem kuma da duro ne we ye ebe ye Lumba supa ye no ye vote ko ani bi na ebo senior man no na obehia because na hwe atemo na ba ye na sika bot na tato na kofitere nya sika we ye nka adwuma nka onsi abio akofi kasem no nam US kawaya ma we yi grass ni mu ho
a supply no Lumba Supani bebre. I feel way more according to Lumba Supani. So, not the pressure, I'm not from Kaka. Same with me offer, see, same way out to the Emmy Apao. So, when you say Kennedy, I'm offer. So, no a day. What's them, Nana? But what Casa Nas being in him and Pampana to suck with any more US court. Would you say an answer, dear? Oh, no. I was a bro friend, you want to say, Enquire for no more Hano. So, I won't make all myself. That's how wait to me do a biaco. No, because there be pay Emrano, and they said, ye, in some of the choir, no. Any funny about Bonteno, any power fally case, no. And Nasana, says he has at now, dear, and no about Bonteno, and you some say, ye, no. So what you say, aha, you some say, ye, no. Uniani Jinawi, and Nas, Bema could be a woo, Bema Boada. And I know you cry. And you are, no, who mean the ass or Sammy. But now no space in any trimino and semi cry. Some what for a second to a cry. Once they say, then you better pa, once they say. Nimquamaya de, what you say. By a hard drink, Canada, Japan, or you may be an anti abanasa, not me at yet, if you say. And actually, no fagan of Weduma. But dear Bessley, I am here, Cassamuye, and Semionia danced in a year day, and can't near Fawi and Fanya Futu, and Famaya Musika, to a Cassaboniso. Yantua Kasia Boneso na driver and vehicle licensing a year authority for a Trinity a friend DVLA Abeshabo say I don't be bombardia address a year Hawa and road safety ne ho esan say ni titru pa ne ahyenka for muni license na mom omuchi o ma ahyen e wo kwan so na chief executive edema DVLA Mr Julius Nikwe Kote Abeshabo e wa bro call a year gaman checking takite ko churu otosumienu enchen ode ne Kotre no mu bisa ne se emwa ben no betimi aboa na ye Mr Kote eka se DVL fo ya de o ma hu se e ba road safety hu ha ne kankan ne ya drivers fo o mo wo mayima aso ma yi o mani e ha adwin ye pa into mo de hyehyɛ pa e begu akwam kro mo de ya drive from port e ya sticker number plate e ba sa ne be ya be boa no mo a o mo fa kwan pa so o mo de ko register o mo hyen no e betimi asi anokwan sanso ne be boa na enya sika edi ama eye dwumakuo no sanso na ye chief executive say ye DVLA for omuli project bi ba akwan mo mato ni din the DVLA at Lorry Park no DVLA for be construction e wo lorry station se wo eye omayinma for na sa na be ye omuni omubedi omudwumadie no ano sa na be ya bibia e betimi akosoye ama wam sanso no mo hwe anim se o betimi ajejejeje ye road tolls na timi aboa na fe so mo jeje o betimi akoye report e di ama aban of the view that I should do what is right to correct such wrongs. So there are a lot of initiatives we are bringing on board as DVL. I think the king is so and very intelligent and wise to know what we are doing and how we can also champion the interest to safeguard our roads. Our roads need to be safe. I always say that it's not only people who are coming that needs to be trained. Those of us on the road must again be trained. If you look at the way driving goes on our roads, it's not the best. I have the mandate of making our roads safer. So it is in order for him to call that someone learns it becomes a church mate today. Tomorrow you see him with a car. He thinks he knows how to drive, but may not have the prerequisite skills that qualifies him to drive on our streets. So we put measures are already in place. We just have to enforce our law to make sure such occurrences don't come again, don't repeat itself again. First thing, we are changing the number plate system. The BP plates at the port, we are changing to a sticker. It will not be a sticker form. What happens is that most of them at the port will illegal fake the BP plates. So revenue shortages over there. We have a situation whereby they've released about 6,000 cars out. But when DVLA comes with their report, it's 1,008 or 2,000. Shortfalls of 400 goes on over there. But with the sticker in place, there's a dashboard. You cannot go and you cannot have it illegal. When you want to pick it off and put the other one there, it's not possible. Eniya uti ye chief executive edema DVLA ye Mr Julius Nikwe Kote na ne krakrem na gamanche ye Kentucky teko churu nutosumienu ehye DVLA for crimes omombo mode anu mo ne security service for enye adwuma na ba drivers for omuni license omuchi ahyen e wo kwan ne so no ometimi edi omudwuma ne enya se omo ha bibia na se emra ne keke no mubusu na emom omo di amanfo nkwa to chacha ye pa e wo man yi mu Takuka woli
na me ya e ga fe 106.9 ni old moshika mambo fe ba fa ni ga do ga old moshika ga mambo fe ni okwe ni anukwale atuni ya DBLA okwe ni anukwale atuni ya DBLA bibi sanji onisani okwe ho ni okukura ji be me ke boni ame driver ke ha toni kudomo akasio maybe yani amekase lodge gba no ba kwe amena driver's license ko ye mate no ba kwe e driving na ke ni bi ne fe sani okwe no ke be security services achaya ni nyekwe ni many fi ona kan no jeme no ana me wa ye jen kemu kukudo toni e be me awala ye de na wala be sani na kan mo ele no fe mo duba ewo fe yo de ene ya wuti ye gaman checking taki take ochuru otosumienu yantu akase abo no so ne yenyere mum ewa Ghana mampene John Dramani Mahama make say endoada akopie mum ewa selelo na eno no okwa kire mu sem okwa akobwa na omanga na nkita hode mapa eda yene oman selelo ntemo no ne mantumi konkan titiriu ohwe ne mu se beboa na mu nkita hode no afa adwadie empuntuo ana fisikasem atimi akoso de ama aman emienu na Ghana mampeni ekwantu awotuo no ohwe ne mu sem one aye selelo ne mampeni ani dende aye mada bio enkita hode ne betimi akonkan yipa na boa na Ghana fo a wanom ewo selelo man mu ene wo mso so selelo nkofo a wo mso man Ghana mu na dwadie atimi akonkan na hoto atimi apa ede ama aman emienu nyina na Ghana mampeni kita hode mu na wo kire mu sem wo hwe oman konkron selelo man na eniama ekoso pa Ghana nso eniama ekoso ni senti ehuma hyese titiriu efe adwadie mu nsensem ye na akwan enyinam kanea eniama hodo ye mpuntudwuma nyina no ye betimi aka ntoma ede abo ani na mpunto etimi abana mama mienu we no ne metimi akonkan etimi ede amayen abizo kasa na wasa kire mu se wo hwe eko adwumadi ahodo mu die ne nso a ehu benya pa se bi me ahodo aka ne de ehu nyina behyem ne nyina ya pre eye abibiman mpunto enkabom ene ne mpunto ahodo na ne ma akonkan na boa na bi ma yahodo atwa ehu ahye nyina na yatumi afa ntoma pa ede efram Ghana mampeni kire mi se edu ba bia be ya pasa Ghana ni ebetumi afa ne preti ekose nuane wa monone ene mama ahodo bi nya de bebo anti ye nyina yeka ehu fambom na nkitahudie mapa enkoso mama yahodo ntem na mbo na mpunto emra bibimamum na mna Ghana mampeni endrada okopie mu ewesere no mamu no odi kan ene Ghana adihye mo sere no mfo no kohia ye edi nkomo na komatwetwe atodwa no yenkotie ne yahodo bi atwagu endrada ma Ghana mampeni ekweshia Ghana afa wonom ewo selelo eye ema no emu many presidents also akasa also on omonemo tidin ma also Ghana for the Ghana for mo ya de wa come from wa bomb about 6.9 permit okay no near some yo okay tax no so airport no I am the P there, Abahana Boshayen. And I'm very much glad to see you. And I pray that day to day you come as often as possible to come and check on us. I'm very, very much excited. So I'm kind of lost for words. But then in all, I thank you for coming. Okay, thank you very much. President Bio says Ghanaians are peaceful. You're doing your work well, and I mean they live very peacefully with you, and so he actually praised the Ghanaian community, and that's why he said after our meeting I should come and meet with you and extend their appreciation for the work you're doing here. Wey ayankomatwetwe Ghana mampeni John Dramani Mahama one Ghana fa wonom ewo selelo mani mu no etwetwe ye no we na ya nika sem pefe pabla Facebook no so DLFM 106.9 ta wo mampeni atumi aba wonche no udi nkita ho 1-on-1 saade Ghana hanom paso bewure mampeni aka kine di nkomo no agye setuo enya semkuma ontumi o nanso wei ode ne ho amafo ma Ghana fo nani agye ye we de mu odesa no manam no na ne kwakra ne Ghana mampeni e de nsem bi etu dwamna kohyia
eye mada biowa no eye president edema selulun emano. My brother, President Julius Madabio, for the warm hospitality we've enjoyed since we arrived here. Our purpose for this visit is a short working visit, but also in the spirit of African tradition to say thank you to my brother, President Madabio, for the honor he did me in graciously attending my investiture as president on the 7th of January 2025. And so, as we do in African tradition, I should have come the next morning to say thank you, but better late than never. I was busy putting the government into place, and today was the best opportunity. I will thank you for the kind hospitality. I think that President Madabio's report is very comprehensive. Indeed, we have discussed a broad range of issues, and one of the most important points we agreed on was to establish the Permanent Joint Commission for Cooperation as quickly as possible so that it becomes the institutional framework for us to build our cooperation on. There are many areas in which we can work together. And as he said, we discussed issues of agriculture and food security. We discussed issues of power and electricity, and how we can work together to enhance the West African power pool. We discuss issues of education and exchange, and we believe that the Permanent Joint Commission for Cooperation is going to be the best avenue on which we can build this cooperation 106.9. On sub-regional issues, as an old face but a new face in ECOWAS again, we discuss issues to do with the issue of terrorism and the issue of the current Alliance of Sahelian States and ECOWAS. Any awoti ye Ghana mampene John Dramani Mahama. Yantua Kasia Boneso na Elder na Agyei Sikapa na ye Chief Executive Officer Edema Sikapa Company Limited ewo manso data no ede nsema betuja kire se eye adwadifo mo won patamo na mbamodin aso mo de omo ho be hye ye mpuntujuma ewo honim na emo mo ntwen se aban ankasa beba aba abeye ede amawom na bro ni DL News etwetwe nkomo na kire mu se ono ankasa abomodin aso be ma mpuntu abom eye mantemu ontino ono ankasa ko han machines ebetimi aboa na ekwan a enye ewo ye data no ene eye watre so no ombetimi abomodin aye kwan no ede ama wo mesan se eba ne san na drivers for any passengers no monkwa eda sayemu ye pa ntineba eye empuntu obi san no o sham bosa obeye ede ama wo ntina ye adwadifo wo ho na so enfo mu hunshem se ne ebe ya bibia betimi akoso ye ede ama wo san so no kire se eye ahinsie ho ntokwa ewo ho no ma ache no omomodin asom betimi asia no kwesa no nam so ntino emfie bebre ne anya ade ampo omo wo he ewo eye omomantam no ma ha adwinye papa nti osra eye nana otumfo se tutu otoso mienu se omomodin ano fa ne hu hwem na eba eye ntokwa esi wo ho no betimi asia no kwan esan se ogidi percent ntokwa ni nti ana mpuntuo eni eye ne mantem ntare hyemu ene inubone babi a obewura bia no behu ana obi abọ bebi kakra gatu kakra ba ise yesi wahine wo kurum ha ayem se wone ono so ne police wampanimfo nso be ka bom na o maye bibi e de aboa na aboye maburu ho ban isi a na du babi a obi kura na adwen a unya obi yesi babi obi adwen obi a no enna babi a adwen papa ya de wo ni nyina afiri nkambo mu ni ha na babi wo kura na bro no bi wo kura bi kosi dan sima okoka wesimu wo yafa we have fun, you know. I might be beyond so. Ne krakram na ye elders Agyei Sikapa editu dwa na oche se eye adwadifo ni na embeka ne ho na momo feska enhye dwumadi omo pese omundi na san se eye omukro mu ho de omu hia impumto papa san so na mo pese omo adwuma omo ye wo ho no ebetimi akoso pa musu bebe tina ye guso prebo ha hospital ho so media workers ko kododo ho ya se ya me ya adoma enya afidie ya igira nchen ya se betua na mama hospital ho akododo ho odama kuma so se nyame boa me na minyeska se mi si love edema o ma eguso a ene benufo no edidi ho nkom eno na chi no se oba watreso kwan no so na honye kura mi machine ba ma me pe anwaka na eno so de twen load efele ho nyina ma na ye kama ofa watreso kwan no so almost be 7 years ago machine bia me pipia so kura ada etua na mo sa ko district assembly se fu okura na ene ya be pa ma o na nkamo de pipia eno so yaka ho asem sa jina ma me so me fato me ho so ene watreso rasta a che hene
ɛno nso wɔ hɔ a ɛno nso boa yɛ ma yɛfɛlɛfɛlɛ hɔ a sisia no kɔntufo a mokɔ mo a motɔn mo a mokɔtɔ de ba no nyame adom mo nso anya chance a obiara timi kudi ni gya ɛma kwan no so ɛda so yɔ de ma wo. Eni a uti ye eye Elder Adwoa Agyei Sikapa na ye Chief Executive Officer Edema Sikapa Company Limited. We na ye gyina we so ada ye ho akwakwaje na aboafo nkrato ye ba kasebode ya kechebe kenkan ni nyina ede asomo. Makwantu ohun eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's Consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's Consult edi Britia webi ebeje wo visa ama wo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's Consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeji ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yama mu akwaba yantu akasebo so yenko piem aka ne masebadwe no gyina mu ede ma ade hye wono mo dome kwa benya Sarah Adwoa Safo de nsem de atudwa echire mu am emre dum pempenso a na MP amayoko no ekwa primaries ekwa kwato aba apa wo mperifo mako gyina mu ekwa gyina party na namu no mentemo ase bi esoro wa amayoko mu nti eka hu mebo no homoden ema wonom esolutia na okodi ntwom ode santu dwa endrada na eye obenembo so mede toso edu nwotwe emfimpim mienu ni aduonu numu ena madam Adwoa Safo agaze de okire mu sem eye ne yepa se abanyoko eye mpiamanyoko no edu ba bia na mentemo ase sore a inse se mbetena ase no manhyehyɛ pa no na ewa wotwetwede na ebinimu sore ekwiti omo ho o chemse sa na moto na ekoso no emo akram Adwoa Safo ka se na okire mu se dum pempenso bia na wo mase badwam no otukwan kakra ente edu ba bi no ne hu be ye MPP amanyoko ni mpanifo hi pa free se na mo kire mu a o ma setenanti na equity amanyoko no na Ghana fo nso ekasa ditia MPP amanyoko no Adwoa Safo ka se na okire mu se emra o hye ase okoma se badwam na wa wo foforo ne ba ni sua nanso na okwa adwuma ne ba yi etua no nufu ano otikam no ma ne nufu ade ne kwa adwuma nanso ne de modern boy ye ne mpiamanyoko mpanifo wode ma hu ne da nanso otu kwan a ne oba ko mienu pente no na wonom eko editia no waka se kire mu se emra kwatena ma no ne kakra ne mpo no obomoden etwere krata ene mpiamanyoko mu mpanifo bi dinkonkomo dinkita ho ase momode ante na se nanso no ekwaje ta omu so ditia no benne dome kwa benya mase bedwa kwa nwa no omutu ni firi so ya asem na esi ye no ne bia panondo ni mu se mpiamanyoko mu mpanifo ne tena se esuru tia no ma mu kwa primaries no odi ntwo eno na I think say party no antini emebiase ema ani ko yes saade enu nti ye betwe adwoa so and that cost me my primaries was DLFM 106.9 when we are so ye be yi no afi ho na enu no na wanhwe ne yi a wo de party ketwa kakra no enkrofo bekwa akoto aba yi wo bi e de na kwa akogina ho na omamu ni nyinara enso mpesa nipa no ne ekoso wo mrahye bedwam nyinara ade a ne ka din wo wiase mpoma abofra wo de ade hye ne sa o say thank you o ya de bonu so ka sorry o so wonka se maye bibi mon fancheme abofra kwa ne kan ye ne din inti se panyini tenase o se ne mebi na mo antimase ene koye ne ye inti mon fa me boni ncheme masaba me sha ase mpo na me ba no to so mienu akosu amunuma me DLFM 106.9 yeah me dey tell ka no me feed ni wo from samre ni nyina kosi 2020 no when who mean sa e wo mrahye bedwam me te ho me ye madwuma ne wose me ye de boa party me ye ne wose me ye de boa oman no me ye inti na bia du na muhume na bibi kosoa enti me masse eyeni da ho bone wo na saade ne nyamisu ene me ban na emom communication sene ye betse na me ka se emma
yensem ni bi wo hono mu a manyo semu no yen no so ni ntino enti ase no banko ba akwa na bete wase a dodo ne ye mema 275 ayi na ye mrache bedwafo mo ye ma a se bi o meka se ayenua be oku bibi mu nti ani a woti ye aya ka ne bese bedwa na ogina mu ede ma de hia wonom ewo dome kwabenya Sarah Adwoa Safo nene ena woti ye ne yengina we sina kenka Ghana fo adwenkyire ne bi ewo Facebook no so emfa emamo Master Prana Junior Kintampo no wechire mi say fantastic and authentic news by all standards. Keep up the good work for Mother Ghana. Greetings to Bono East Regional Regional Organizer Honorable Musa Sulemana aka Political. Yada siwensu free Richard and wechire mi say good afternoon to you. Adwoa Agyei Sikapa ene Nhyiraba Kwadwo Sammy B for your good work done. Yada se pam. Wensu free Kofi Parliament no wechire mi say hey, Debbie, Ghana be ye. I am enjoying the news live from Aguna Bobby Kuma Apa. Wensu every Hansen, dear Dinochim say good afternoon to you, Sammy B and Adwoa Agyei Sikapa. Thank you for your good work. Or see who say man no day. Watching you live inside Atomic Hotel, Dan Suman, Diodunye, Senior Yans Yadas Ye Pam. Way every piaga and team say stop Galam say now, Mr. President. Yadas Parena Ghana Nikasi Bonum. Ye jina we suni ya bunu komi se pong nansa na no kofitela boame na DJ Afiba osi menya birthday we mfama na medi agora masoba ya hye papa de boame na DJ Afiba birthday we mentimi enye emfama na ntese ne enya de metumi enye mitredi di mufia no mti we every DJ Afiba enchen ana wo kire mi se ono wankasa na damfo ne ade enyina senior man Ochirema odoba papa neden at the Mr. Creford enim otetema community 23 no oye adwuma e woye sano insurance honum na senior man oye adwuma nti ochirema ono ankasa ne hokafo ni sweetheart Patricia Nkansa se yenkanche ni kunu ise I say it's my prayers that your maker would bless you and your entire generation with good health, love, promotion, health, I say wealth, and then all grace you deserve in life. Have a blessed birthday, my kin, from your sweetheart, Patricia Nkansa, and to Mr. Creford and Nim, Owatema Community 23, we are Juma, our Senu Insurance, into way, work for Patricia Nkansa, so do ye pa sabi, do one. Yes, and yes, Mikuma Krotoswana was swade. Obetumi mpodi ni tidi atuwase ne fatna sokra ne twa ne butu krefise odoba papa. O chirema ne wa wude Nyankopon ema ni nhira no enye kese emu so. Oma wasifo nyina nye nhira na doma ode ama wo no enkoso muso na ofiri atemu enkwad mti we happy birthday enko enfama Mr. Creford enima wuye wotema community 23 we every hokafo Patricia Nkansa enchen no se yemfama ewie ne Ghana kase ebonom ye gina we su ne yedi ne nyina da ediasi emusamufo no eye maze mebel entwene se mu edima yen kofitera be ma tentene gamo wini ahofa adwane ekopie mu ewo Facebook no esom akenka fo so ye mienu edi ameje so eye takwade kodwokrom twaba wude hye kronkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yes also ama nana radio mu ya santo a efifimu yima be fe na adwa dia wadwumadie no ena eto aso emamu nyina mu enitia adehye Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani owuntie, passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Eni sa Accra ne ne bote we demo. Ani yedemu ampa.